Yawan jika bam yang plang festival kaban long ha ka atusan risau ha umsau mat klenti shoban poi tersan bela penya da ka senjuk mau plang. Ka Meghalaya State Planning Board MSPB ha ka jelam ba medba lingdo MLA ka mairang kumu chairman ha ka khat pratrik risau arja arpulai kalaya thir sani bha bani simye ka rai ban yitnya ya kurukom treikam kitna ba fair ka Sorkar Jylla kum ka jingrap ya ka Sorkar hi bakan pyntyllun shai ya ki kam ki jam habakren siklap thai khobor hadin ka jelang ba medba ulong ba ka boot kala ban pejbnia halo kimat kum ka jingdhang kali ka jingdu boarding electric ki kam surok da katnat pluri roads katnat pg ha ka bai dei bat ko ombam omdi ka rep karyang ka kamri do kha bat kwe pan ulong ba ka boot kan sakhot iknat ki badai pej bakin hap ai jingbatai ka babnia ha ka bai dei ba ki kam ki ba ki pyntyllun ka meeting jong planning board ni don dasi pat ni ibembak le poi bopun banyak kata ni ka apa de nation memperkat indat ikam kewede na kabanta ka state planning board akaba kabanta jongka ka long ban yet yaki detail hakilang baro ibede na kabanta ki department ka ka ki banong ka jingirap na kabanta ka Sorkar akaba di bat ka jing treikam but kacing berulong ya ki bentai beberapa boleh ke department di mana ada mana dia kacing ya keren nak beri meeting ke mana ini lah si Meghalaya kat tu kat ni ki bentai ki balong ki badan kam nahi bangin sim kam ya ki bat kawai ni kita kedai hak beri bat kacing deng kali apa ka Shillong Mail hamtam traffic congestion baru ki pada ki kenduk ya kejeng kalau dia pakai dia kebai dia pakai ni kan traffic congestion ni lah raiban kot ya ki department ki ba long connected ni ki bayar day bat kini ka subject tak ada ya ka police department kawai ke police department kawai ke urban department bat kawai ke transport department kini south lagi department kini sakot iki bakin aya ka detail presentation maka bedi bat ka traffic condition ke bedi po social nolor kini kawai ni ki subject ki badan kam ha kanong ka bedi bat ka boarding electric ka power but ia kini rukum juga ni nasim ban sa kot ia ka department ya bahkan ai ia ka detail presentation nalo kini QGW ru kebedi bat ka police department kini ru kecuhi bat nangta ka PHE department kebedi nak bentak umbam umdi apa pasti nalo kini ber kidon skiwe bat ki department ki bagi la sim ya ka bangi sim kam ke kiru badai hak rep karyang culture bat kiwi department kibe tungku lang bat kani kabenta kabedi na kabenta kinong rep bat kabedi na kabenta kajing kamai jakpo kajong kibrio besong khamtam sino kondong ka agriculture ka soil nanta ka water resource ko ni ka education menchwa nanta ka fisheries nanta horticulture kini kilo kibe dai lang apa juga department. Kini suah kilong kita ki mat jingekren haka state planning board komentasi bangin sanang ya kendo pada Shen Kloy hadin bagi kot ya kini ki department beberapa bagi nak presentation dengan joki haka bedi bakkan ni kini ki department baru kin one ban ai ka presentation joki ke ki bentar joki ke baki don nak ke ba don kebalong ketau but umur ban pelaj ya kan ni tinggi don kamang kot ini department di Meghalaya ketemu peludi ke home police nanta ke urban baga transport department lano trai report ni saya kot kam keluar ke bala tentang sini dah ini saya fix ke date pada
Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm son. already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup, Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.